Od farmera do olimpijske šampionke u triatlonu. Čudesan put uspeha jedne triatlonke iz Australije. Zdravo svima, dobrodošli na Trkačku infuziju. U današnjoj epizodi obrađivat ću jednu zanimljivu sudbinu jedne Australijanke koja je od farmera postala olimpijska šampionka u triatlonu. Naravno, ne radi se o iznenadnom uspehu i naravno da je iza svakog uspeha se krije dugotrajan rad, naporan rad, ali ono što jeste zanimljivo za nju jeste da je ona rođena u Australiji, u državi Viktorija, tačnije u gradu Geelongu, i to u takvoj sredini da je okružena sa preko 1000 hektara obradive površine, zapravo je rođena na farmi u kojem su njeni roditelji uglavnom se bavili ovčarstvom. I obzirom da je sama škola bila udaljena 3 km od njenog doma, roditelji su često potencirali da ona se bavi malo trčanjem. Tokom školovanja do svoje 40. godine osvojila je brojna takmičenja na discipline 1500 metara, ali i cross trkama. Nakon tako 14-15. godine zapravo prestala da se bavi atletikom. Naravno je da je imala da se bavila gimnastikom, što je kasnije pomoglo u razvoju motoričkih sposobnosti u kasnijoj fazi i kasnijoj toj triatlonskoj karijeri, ali prestala je tako reći već od 15. godine i bavila se nekim drugim poslovima. Završila je i srednju školu gde je položila za medicinsku sestru. Dakle, životni putevi se odvukli na drugu stranu. Međutim, sudbonosno zapravo putovanje se desilo 1996. Kada je ona otputovala u Austriju, posvetila tu zemlju i tom prilikom je i upoznala jednog triatlonca u Kitzbühelu 1999. Marcela Dichtlera, koji je zapravo i ubedio da se takmiči u triatlonu. 2002. je dobila austrijsko državljanstvo i počela se takmiči na svetskim kupovima. Ona 2002. godine osvojila drugo mesto na Ironmanu u Austriji u Klagenfurtu, zatim 7. mesto na Havajima na svetskom prvenstvu u triatlonu. 2003. osvaja prvo mesto u Austriji, zatim prvo mesto u Ženevi, drugo mesto u Hamburgu, četvrto mesto u Makuhariju u Japanu. 2004. je nastupila u olimpijskom triatlonu i ono što je specifično za sam njen nastup jeste što ona zapravo cijelo vreme bila među poslednjim triatlonkama. Naime, u plivačkom delu Alen je završila na 44. mestu od ukupno 51 triatlonke. U biciklističkom delu bila je 28. i u toku trčanja zapravo je uspela da pređe čak svih 27 triatlonki i na kraju 150 metara pred cilj uspela da prestigne svoju sunarodnicu Australijanku Loretu Harrop. Uz njenu uspešnu olimpijsku triatlonsku karijeru ona je takođe ostvarila veoma zapažene rezultate u takmičenju u Ironman trkama. Zabeležila najbrže debitantsko vreme na jednom triatlonu, završivši stazu za 8 sati 58 minuta i 24 sekunde. Takmičila se takođe i na polumaratonima, gde je u Beču 2006. pobedila u vremenu 1:14:24.